Kwanai karito manauni ya dau Mary Goreti Ikion Asisianakinan anyoni alomo na tutorio kwa pea mwalimu ko St. Aloysius kwa PTC Kumi District. Ayala mango kanuka akaswam naro ina sodit amina ngakaswam amina ngikadwe ni shanakinemo idoto mami ni dueka esinyiko iki iduengun alosting aren kedakecha shomari kwa penato karoje aja peseneja tukoto na ikantare abu okotu konye abunga koki ka pesengini abunga jala kakiro tonara onta mwalimu donga ita pesena kwa kakoka keda engara nonle semero abu ingara kengo keda isinyiko iki nengebe nuiswa maijo Jokan abunga ngara ka pesengini kotoma oponesho ni apoto sipedo sinesi angeta kina shoman keno P7 do abu tube Jok keda aggregate sato mona kanya karaida ejasi mwalimu ni chieo momete no aija la kwangi kitikede choka konye kaneja Ikion toto na idwe uni mameta ukeo mome ajala kini Asisianakinan around some mwalimu isiala mikitengo loyo narai are mamonga ara mwalimu kotoma doketa itkakopana dimit timamenga jenara so apoga ngonoi around some mwalimu nara amina ngai toro town ne losi dio chalo baka tichikion ngin so iborengin sinyiko ikitiyongo amina kaswam ebe wow alotongo kingangina Emina sengitunga agenti tunga kaswam do yala masi aitenu swama yongo papa mwalimu di master ke Abrahamo pede nesiteleli aswam ke Ikion toma pakina ajangu ngone ne peta karedo pete kala atubete kwani iriamnon kali Ikion Mary Goreti rai Asisianakinan na Emina ke som egogongo toma som ke dili atukot somai kadedo petau ai ngarakini doe Asisianakinan jog tetere pedo leta itubu ai nito arkorana ikanyetare na Asisianakinan si kona ikanyetare kirana ikanyetape so yala masike duwe noi otomaso mke Ikion nesi adio peko toma mwalimu nwe chamuntosi akirone mwalimu ne karaide pole lala kaneja si mwalimu ni cheka no iropitolu idoe lasi ejasi Ikion keda ichure tait nejasi paupa keluche akoto wa ichori mwalimu kere angoro kedikilio ekotoni ayongitiwo kidwe kedari marite kesi narai iduelu kesi ngare ne wok ekotoni ayongite kesi mame kotona itosomi dwe arai bonat ai supu kesi narai ni supi ajikoku imunaja kedam ilosija Asisianakinan mambo biko kungini teijo kwape mwalimu arai papa mwalimu ite kwa nange sijo kwapi chietwe chieta hai si borengi ntoltola shomana ekoku so oni kwapi mwalimu iraona uria kanu iduano ijayono semero ekotoni aitingi dwenu balanu wok edarata kesi poli kiona muno ebe ingarene na idua lui toritosa kaninike neserai lo ipiororoi idolal bale gererele lo marere ore kabaka Godfrey Ojore TV East Bukedia.